Иргун булдыр хизепле телеграфчисем. Пирен студире паян Чеваш Академии драмы театрын артизе, Чеваш Республикин Тавадевичле артизе Василиса Петрова. Иргун булдыр Василиса Васильевна. Иргун булдыр. Пирен ыдарайми вуд пекчара Василиса шаккунзенже телеграфчисене дюрех калзах варар хайради ненмеші булзасында. Ут молчулхи юбилейния палла дуре. Млеке цейлдин шак шаврачула Василиса. Виде полғандым, әнде мүншіндезін хамын ішсене пөдімле дестерім. Спектакль беде иртерме булача, анжақтайып концерда сулаза елдім. Манын халығымне терлі роль зембе дуғас келче, терлі сынар зембе. Шамрак, вада, тада урхенлі сынар зембе дуғас келче. Шаван бада ебе концерт сыйларым. Сынақтанде санын амплуа терлі енлі, есі бір вақытрақ шүйтлі, кулдараган роль сенжеде онышлы сынарзем калыпладын, ша вақытрақ психологиян ден тарын сынарземде онышлы бұлса дұғашы санын. Унзырбушненде яланах и бір санран темле бриджунлы, хаваслы, хер ехрарым сынарзене кедетпір. Артизн Шаванбек пумала да, артизн пумала терлеенлі, париенлігін амар. Шаванбады бір таражап бір, шлеп бір. Халықымне Шаванбек тұқма. Хер шула яхын Чеваш Академии драмы театрын сцены шинче. Хош роля ытларах ку манын темеліх асрайылны. Шамрык чухне ягылды рульзем барачышмана. Кайран кыш шулзем иртсен лирикалы рользем был гражданла бракра Лена роля. Өмір-өмірлі савны бебірлі Нина роля. Халінде шулзем иртне май, манын рользем. Шулзем иртне херарым сене білять. Юлашке бағытра Валерий Карпов лартна рользем мана чуна вырынлы дезе галадып, шак самантыра. Бұл мана пузык рользем жан забача. Классика рада вылярым ашын әдізем дети Ванюшина. Бұл мана амыжы рольне жан забача. Еп малдан биде харанычы, шак роля мінле тумалаха. Еп хам клеке жүрімбай печеке, темле Шамбек шутлатым чемінлі қылармалаға. Мана жазем, манда пірле вренне херзем, Вали Иванова, Надя Баюцкая. Мінлеға ебе бізен амыжы бұлап хадизе шутлатымчы. Пиде тұрышым шав роле дума. Валерий Карпов мана шақсынара дума пиде бұлышы. Юлашкин жен халінде бұл мана Юрада Вашыл барыр Ольга Никитишна рольне шанса бачы. Ана Тарасов шырна. Бұл мана шав дерегілі жет. Эбіна яланах кедеп, хожан булатшы шак спектакль дедіп. Иге күн малдан хадыленме бұшладып. Спектакль күні бара бұл манжын сабыныш. Ирех келедіп, сені жіне тұғадып, пағадып хамын келшурда. Декорацийненде, кунда телефоне ларать, кунда зеркале, кунда шава десе пағадып та, шавырын задуғадып та, гримерны не гаядып. Шак Арсений Тарасов песедрыхлартна юрадва шулбар спектакль зырбушне, маларахлартны зенжен, тада мінле асраюлны сынар калпланы езі, ховын женшивыхи. Шамыркрах чухненде бодар жула жетсен, Пирин режиссер Николай Васильевич Корчаков мана бунзакырда чух спектакльде Марина рольне шанзабанычы. Шымылтай сынармар чихава. Шымылтай ахмар. Шиделіксір бұрнаган шемеревсе шидінне. Унда мен кыдарца бана. Ашамы жезем епуян, шиделіксір бұрнашы. Едірне районде жұралса үстіне хиража мүлеға артист пулма әмітленсе Мускаври Шепкин ядерлі Асла театр училищіне бірзалегіне. Шкулда врене жүхненде яланах юрлама юратна, тажы дашлама юратна.
пәжікі жүхне бет тағамда булас келет. Школа газан учитель булас келет. Аннезем жерлезен доктырда булас келет. Анжақтаман шалда яланақ. Тімлі артист булас шуғыш әмет яланақ болна. Бұл шағында шопынларына. Пінде тұғыр жыр шитміл житіміш жылда пирин Чуваш Академия драм театры Мускава шамрык сене артист пулма біренме ярашы. Шыбақ шавделенде шакландым да ебе. Унзры бушне, шобу сана мұшырнада ундақ тупма бірне. Шапла. Еберінде премыш курсыранах ебер умба туслы булмадыр шымыр. Виктор Петров па, телеграфисіне қалазақ барар. Ага, Виктор Петров па. Бұл мана кинозене, театрзене ялан сөдерзе жүретші. Мускавранде. Да, мускавра. Ит үтсем дума болу жатшы. Бұл мана жешмар пурнеде болу жатшы. Бұл хын хыюлы хебе мана бұл тұткына илчі. Ебона анде шанбегех парандым демеледе юрадинде. Чуна ұшырын. Чуна ұшырым. Ебона түрек юрасабрақырым. Вара бір пірлешімір. Ачада журалчы. Мускавран вара ачаба келдемір. Дипломба жешмар. Вот, манын вара пиндеті құржырса кіргін вишім шулда, театрда, бұрныш, пұшланачшыны бұрныш. Мускава пір гайтыт магайны да, иге гайтыт садаврын. Терес. Темже жылгайла Екатеринбургра Николай Коляда ергелене фестиваль иртнетчі. Шапла. Унда есер Шанель бігегбе кайна. Шанель бігене шубах Николай Коляда жирнана. Шапла. Унда шак Чуваш Академия драма театра лартна версия Шанель биге гран-при эти вишне. Шапла. Қаласа бархадырғашын мүжіндесен унда санында ролі бұр. Шапла. Манын сонар Нина Андреевна. Вулаза дұқсасын шутларымынде эбунжухне шамрықрақ халхинженінде мүнжін хамана шагынбек роль шанза бадыштесе шутланычы. Анжақта ебіна кайран әшілені майшав дере келіштердім. Режиссер Наталья Алексеевна шак сонара пұрнышлама қыларма пиді болышы. Бұл мана мен курбун туре, вады грим дурым, тада хамын кілетке жүріма мұндырлатырым. Шалдан міле ұшындын? Артистем бет шамрық чухне хитре булас келет, анжақте пәрреде кулянмарым, пәрреде шавынбек курнасха, ябық курнап тезе шутламан. Клетке жүріма, хусканова алуштармала бүлчі. Майы бен, мен жіндезен бұл шитміл 20 жылды херарым, пәтчен херарым, кужатпа жеш юбан забурнат. Артизн терлесін арцем вылямат вет. Санатларах мле сынарсем гумлагайшы. Камитре влямай драмыра, трагедия. Мана пур жанрда да келешет. Ман пур жанрда да выляс келет. Паян кулап пулзасын, савына пулзасын, ыранма гырмала булдыр, кулянмала булдыр. Паян еп хер рольне уляп пулзасын, ыран каржык роль булзан тадалайхрах. Манын дешавнбек сынарземде булна. Председатель колхоза да булна, медсестра да булна, вада карчык роли де булна, шамры хер де булна, алы шулайши дечен, еп хер роли зене выляна, эмір-эмірле савны бепірле спектакльде, манынде хер роль не вылямала бүлче, ебіна алы шулайши деченех вылярым. Манын савна дузымінде Александр Петров, манран ширим шул кешенрекче, анжақта манын ба, юрады улямалатшы, чупту малатшы. Артистен журналистсем Шагынбек итма юрадаща. Міле роль выляман есер, педе выляс келет, әметре сынар, умри, пуласлыға шанза кетні. Халинде мін галамалы шул земіртсе бұрашы, ен шамрық чухнеман. Шак сынара шав дери выляс келіне, анжақта шав сынара урхирачана барашы. Хамышрақ пұжарғанан, ех, тен мана шак сынара бана бұлзан, тенеп мүле қалас. Тадалайқырақ бұляны бұлыттым, десе
шутласа да илнизем булна. Хал галаненде узазыр бұл манра юлдыр Шавынбек. Выляс тене ролсене вылян апла булзасын. Шапла. Жылда хесі хывнышы буба ширлахан. Ширлахады. Режиссерзем мана яланах хам выляс теніне ирікпана. Шапла. Терлі сынарзем выляны. Піреде хамын театр да выляны артистка шыбине піреде күренместеп. Пейде нумай выляны. Ебін басағынады. Шавынбек ролзем выляма мана түргеліне жын. Телеграфисем де Шагынбек вот пек йыры, вери, хавасла. Рользем калыплаган Василисына паянда пернюмра Хербек Лараганскере юрадаща піледіп. Хизепті телеграфисем пирмбатра паян Чуваш патшалық Академия драма театрын артизе, Чуваш республикен тавадивишлі артизе Василиса Петрова бульча. Сыл болар. Кепредлі болы чейн. Сыл болар. Сывы болар.